После порученjog бешеднику нашчивителje mogli uživati u 10-minutovej scensko-muzičnej predstavi na čest ljubovi, a potim ušli za lohnjomet, kotri odушевел šitskih prisutnih. Hvizda večara bul Liam Gallagher, frontman da kedišnjoho Oasisa, pokля u Dance Areni tradicijno nastupeli čisleni DJ-ove. Tohoročna Adiko Fusion Bina predstavila domašnji regionalni i švetovo mena, jak su to Elemental, Bjesovi, a tiži reperku Princesnu Kiju. Naš poznati DJ duo Drop Sensei toho roku dostal svoju binu kokta Beats and Bass. Exit Festival nas бачив, že robíme naiste na visokim urovnju. Jedini u Srbiji, kotre robíme taki veliki eventi so stranima DJ-ami i jednostavno oni sami pochopili, že takvu ekipu treba potrimati da dadzim priliku, že bi mali svoju binu na festivalu. Очікуємо, що хочемо перший раз на екзиту. Думам, що то добре, protože máme tiež také prejme svoj event, máme dosť ľudok, takže dosť nás ľudok i provádzi, takže думам, že dosť bude i naštívenosť na našej bini, takže nadam se, že bude všetko najlepšie. Drop Sensei bi mali nastupiti na nedjelju na hodinu po polnoci, a headlinere kotri nastupi Anješka večer, to britanska grupa Years and Years, poznati DJ Jamie Jones, jak i prešloročni učašniki Solomon, Dixon i drugi. Popri muzičnej programi, Exit Festival poznati i po tim, že organizuje vecej podiji, kotri vjazani za društveni aktivizam, ta naščivitelje včera mali na hodu prisustvovati na tribini pod nazvu Spokusi i občekovanja u ramikoh projekta Evropski predstavnici kulturi.